Always good to see you. Yes. Can we have a handshake? Like? Have a handshake? Yes, please. First fingers. How many do you want? Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. So they want us while seated. How are you? Yes, I see you very well. Thank you. Good. Yes. How are you? How are you? Good to see you. They want to photograph us. Standing, sitting, smiling, shaking hands. And if we fall, they want to take a picture of that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Nuko nawe uva muri uru rugamba sa condition nta mananiza ugataha ugacyura ingabo zawe South Africa hanyuma izo zamara kuhava tukazikugezaho. Minister ngira ngo umuntu ntabwo yavuga ngo Ramaphosa yaje kwibuka biragaragarira isi yose, ahubwo akanaka ya politike umugane wa Kasongo yiwa uvuga ati ni ya politike ikwicira so igacyura nyoko. Ngira ngo minister arakora uko ashoboye kose ngo arebe niba yagerageza noneho akareba niba yagarura cyane ko Kigali nabunaga na buriya nta ndege yakorayo. Minister wenda reka mbunganire kuri aho ngaho uyu Ramaphosa twibutsa abantu ko nta wundi mubabaro wamutwaye mu Rwanda kwibuka yagiye ko yababajwe n'abapfuye. Reka aragenzwa no gusaba imbabazi, nta kindi kimugenza kugeza ubu ngubu. N'abasoda be intare za Sarambwe zibitse ubugenzi rwiwe nicyo ubugenzi Kigali. Biranagaragara mbejenzo kubera ko mu byukuri iminsi yose yashize ngira ngo wabonye igihe hari habaye African Union Summit, ngira ngo warebye neza ko uyu mugabo ntabwo yigeze yikoza president w'u Rwanda, yarakikubita ku gatuza, ariko yibagirwa neza ko ari igihe kizagera bikamuhinduka. We ntabwo ari ukunguku urugamba yararwiteze. Ngira ngo bamweretse neza ko ntabwo bakina abanyarwanda, ndetse aranafite gushidikanya avuga ariko ati ngo wabona atari ingabo za M23 ni kurwana nazo wabona ari z'abanyarwanda. Nicyo kibazo kugeza uyu ngubu Ramaphosa afite. Ariko mu bigaragara nababwira aba president mu byukuri mpagazeho baje gufata abanyarwanda mu mugongo, wenda navuga nk'abanyamerika, ngo ndavuga uriya Bill Clinton, navuga nk'aba president baje benshi n'abari abadiplomate bose baje, ngira ngo ibyo byose twabibonye. Ariko Ramaphosa wenda nyutingaho gato muhire, icyo nshaka kongeraho ni iki, nuko uyu Ramaphosa kugeza ubu ngubu bivugwa ko atazi igihugu arwana nacyo muri DRC. Nicyo gisekeje rero. Ejo bamubwira ko arwana n'abanyarwanda, ejo bakamubwira ko ari intare za Sarambwe zivuganya abahungu be. Kugeza ubu ngubu Ramaphosa ntaramenya igihugu arwana nacyo. Reka twizere ko mu by'ukuri kwitabira uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi i Kigali bishobora kuzamuha amahirwe neza yo kwegera umusaje de l'Afrique. Navuga ko azabagize amahirwe yo kwegera Perezida Paul Kagame, azamwakira birumvikana nk'umushitsi, nkuko natangiye nambivuga ibijyanye na culture africaine. Uko umuntu niyo ukora amakosa akaba akubwiriye mu rugo, ugira uburyo umwakiramo, ukagira n'uburyo umuganirizamo. Bityo rero ntekereza ko ashobora kuba agize umwanya mwiza, kandi tunibutse ko uyu Perezida wa Suluhu wa Tanzania nawe ashobora kuzitabira umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. Bityo rero ushaka kuba ari umwanya mwiza kugira ngo bake n'inama mu by'ukuri kubiri kubera mu karere ka Kongo. Ni ikiganiro ntekereza ko Perezida Paul Kagame yagiranye n'umunyamakuru niba atari uyu munsi n'ejo, aho yavuze ko rwose we yiteguye kuba yaganiriza uwo ushaka wari wese, akaba yamugira inama cyangwa se akamuha picture, ifoto nyayo y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Naho Jenzo kuba wenda Ramaphosa
yaba agiye Kigali cyangwa se azi ko abasirikare bafashwe byanze bikunze ntitwirengagize ko isura ya M23 kuba bavuga abenshi birimo bavuga Ikinyarwanda n'ubundi bakomeza umutwaro bakomeza kubishyira ku Rwanda. Bityo rero ashobora kwemera neza ko ari M23 ariko bati byanze bikunze ko bavuga Ikinyarwanda, abenshi bavuga Ikinyarwanda, nshiye Kigali byakumvikana neza ko bashobora kuba bamvuganirayo. Abantu bavuga urumwe n'ibintu byumvikana cyane, ni ibintu byoroha kugira ngo bumvikane ku bintu runaka. So nteka ko yajyana ibyo bitekerezo yo logique muri we bati noneho kuva ngize opportunity yo kugera Kigali, reka nyabuna nambabwire banyingingire 23 ibo wenda bashobora kubumva kwako barumvikana mu Kinyarwanda mu rurimi cyane cyane ko nyine murazi ko nka General Makenga amateka menshi avuga ko yabaye akana akaba trained n'igisirikare cy'u Rwanda. Ubwo rero aya ni amasano, ni amateka ahari atagomba kuba yasibangana. Reka Muhire wenda wakomeza update ukatubwira uko ibintu ubona bihagaze. Hari bwa busabe bw'abanyegoma turi kubona ku mihanda ku za murandasi batabaza bavuga ati ese nta kuntu M23 ishobora kuba yagira gutya ikaba yakwiragiza, ese M23 yakumva ubusabe bw'abaturage b'Igoma igatabara igasiga Kanyabayonga inyuma na za Rwindi hakirimo ibitero bigikomeye. Ese bimeze bite? Gira icyo tubwira. Ngira ngo ntabwo biri buze korohera M23 kwinjirira umujyi wa Goma kubera ko iracyafite byinshi iri gukliyaringa iyo hirya mu ma NO irimo kandi twese turabibona. Ikindi kandi nuko icyo nagerageza kubivugaho nuko nka M23 ntabwo ikibashishikaje ari umujyi kugeza ubu ngubu. Icyo akora twara tuvuze ko ntabwo ari kibashishikaje, ariko wumve ko abaturage ba Goma bari kuyisaba batakamba ati turashize nyabona mudutabare. Ariko tukibuka ko n'ubundi hari ibice byinshi bikomeye cyane bishobora kuba binahatse intera hamwe nyinshi. FDLR iri inyuma ibice bya za Ngungu za Masisi centre urabizi ko ziracyari iyo ngiyo za Rwindi ntago umugani wawe barakiriyaringa ikirere neza eneo. None ukibaza Kanyabayonga ibifaru intwaro zose bamaze kuzijenga bimeze bite? M23 ishobora kuba yakumva ubusabe bw'abaturage b'Igoma ikabatabara ikababohora, cyangwa se irakomeza ihangane n'ibikwazo by'intera hamwe na coalition ya FARDC iyo hirya mu bice bitandukanye tumaze kuvuga. Uko biri kose ngewe nkubise icyumvirizo cyanjye ntago mbizi, ariko ndi kubona nkubise icyumvirizo cyanjye nkareba ukuntu bimeze muri M23 nitegereza ubusabe bw'abaturage. Urabizi neza ko M23 ikintu igira priorite n'abaturage mu by'ukuri, urabizi nawe. Rero nkavuga ni ntabwo wibuke His Excellency Bertrand Bisimwa ijambo nawe yavuze, aravuga ati twebwe nta kibazo dufite aho abaturage bazadukenera hariho hose tuzahajya niko yavuze. Urumva icyo rero ntabwo yapfa kukivuga gusa cyenyeje gusa. Yes, ariko na coordinateur wa AFC ni umugabo Colonel Nanga nawe yavuze ko umujyi wa Goma uri mu minsi mike rwose bakaba bashobora kuba bawubohora cyane rwose. Ubwo rero twitega iki? Ushobora kuba uri busy, reka twakire Edmond. Oya no kubashimira gusaba ngo baje muzamuvuga neza mukomeza ayo makuru, garura muhire muvuga amakuru neza, mwaba muvuga neza mukomereza aho ngaho. Nico ndashaka kumva gusa vraiment abana b'isarambwe ndabizi iyi ni ntare ya sarambwe ibina. oya twe turi intare za sarambwe sha turabana b'isarambwe. Uzi icyo bita abana b'isarambwe? Muhire komeza amakuru papa na minister mukomeze. Yes, Muhire ashobora kuba abaye busy, ariko twaturi kwibaza hari ubusabe bwinshi bw'abaturage b'Igoma kandi tukubona harimo akarengane kenshi mu by'ukuri. Umuntu akaba yakwibaza ese hari ibice bikomeye cyane
makumyabiri yageramo cyangwa se ngivuge ati ibi bice mbisizeho umutekano ufatika. Hari ibice bya za Minova, hari Masisi centre, hari ibice by'ingungu, kandi ibice by'ingungu byakomeje kurangwamo interahamwe nizo zisa naho zarigaruriye biriya bice. Twavuga ko Inyanzare harabohowe, ibice bya Gikuku, za Rwindi, ibi ni ibice byari byibanzemo FDLR. Ubwo rero umuntu arakwibaza se Minisita, ntabwo aho hose utondaguye ntabwo ariho bakeneye gusaba imuvenduro, kugeza muri Sud Kivu turayikeneye, i Bukavu abashika baramiriza ngo banahita ngo karibu imuvenduro, basigaye bandika ibyapa itararo igera no ku mupaka wa iri hafi yo kugera ku mupaka wa Sud Kivu. Ni ukuvuga ngo kugeza Sud Kivu, kugeza Ibaraka ukazamuka no muri Minembwe, ndani uzawumva ngo ni muri Minembwe twiteguye imuvenduro. So rero iyo waba uvuga gusa za ngungu na za nuze uba uri kugabanya imbaraga zawe. Navugaga mu buryo bwo gutanga lokasiyo zishobora kuba zirimo interahamwe nyinshi zazahajwe cyane n'interahamwe. Interahamwe zaho zitari gari nyinshi yasiga ibyo bice, ese ikajya gufata umujyi wa Goma igatabara abaturage cyangwa se ikabohora? Nibyo umuntu arakwibaza. Hano tuba turi gusesengura, tuba turubwira ngo twumve uko umuntu abona ibintu, undi nuko abibona. Ubwo rero twakire Sankeli. Yes, murakoze. Njyewe nakanya gatoya cyane kubera ko ngiye mu kazi, ariko ibyo minisita avuze ku bwanje ndabona biracyagoye gufata Goma gatoya. Ese kubera iki? Murabizi ziriya antite za Rwindi n'ahandi, aho minisita yaravuze Kanyabayonga n'ahandi, baracyari kuhasukura kwanza kugira ngo bakuremo izi FDLR, kubera ko akenshi cyane niba mubyibuka nane FDLR yivanze mu baturage. So izo bahaba bakora ubu ngubu no gushaka uburyo bazana amahoro hariya. Yego nanga yabisubiyemo aravuga ngo turi mu nzira, kandi Goma ni inzira, pana ngo kuyifata ni nko gutambuka gusa. Ikindi njyewe nari ngiye gukozaho ni ukuvuga muri Kivu, muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu naho ni muri Congo, kandi M23 izohafata, ariko si ubu ngubu. I think iza mbere ni ukubanza bagafata aho bari, noneho bamara gufata nka Goma, nk'uko sinzi niba ari Edmo wari uvuze ko bari ku mupaka wa Sud Kivu. Si uko bananiwe gukomeza ngo bakomeze muri Sud, ahubwo ko baragira ngo bagende eshelo sire eshelo, kandi bafate ibice bigaragara ko bitazabangamira abaturage nibaramuka bagiye n'ahandi hose. So njyewe nicyo ngicyo nashyiraho. Ikindi wenda nsoza, turabizi ko bafite ubushobozi. Reka nsubire inyuma gatoya, ibyo bari bavuze kuri uriya perezida wa South Africa. Njyewe ndabona ari ikimwaro kuri we kwanza, kubera ko yananiwe kumvikana na M23 kugira ngo bajya abasirikare. Kwanza barabihakanye. Sinzi niba mwarabonye itangazo niba ari ya ministeri ya defense ya South Africa, barabihakanye. So niko akundi nyine baza bahakana ibintu, nkuko n'u Burundi nabwo bwabihakanye politiki. Barasenze kugira ngo Malema ataza kubimenya agahamagara. Voilà, nicyo ahubwo, kuko mwarabonye ko n'abaturage ba South Africa babyemeye, barabyanditse, barasaba ko bagira uburyo abo basirikare botaha, ariko government yo ko irabyanga. Ikindi noneho nyamukuru, kandi wenda sinzi niba kiri bube ikibazo cyangwa niba ari nakita ngo ni ikindi kimwaro kuri Tshisekedi, kubona babandi yitaga ngo ni inshuti ziwe zose ubu ko baragaruka. Abenshi niba uwo nguwo wavuze ngo agiye kwifatanya n'abanyarwanda cyangwa n'abatutsi bazize jenoside mu Rwanda, bo Tshisekedi sinzi ukuntu ari buze kubyakira. Nazandikiye Muhire mukandi bamubwira ngo iki ni kimwaro, kandi uyu Ramaphosa na Tshisekedi sinzi ukuntu bari buze kumvikana. Ese mwebwe murabyumva gute kuri Papa Chilombo
ese araza kubyakira gute niyumva ngo umushuti wiwe kera yagiye iriya mu Rwanda? So nako ariko ngako murakoze. iwe Gisengo Ture baratangira ari bavuga ko inzira y'ikimwaro avuka mu kinini Ruhengeri. ya Sorry, ntago nari mbumvise mwari muvuze babiri. ubwo baratangira bavuga ko ari umunyarwanda ko afite n'isano n'abantu bo mu Ruhengeri. Urebye ubu bagiye kumugira umunyamusanze minisitiri umunyaburera kuko urebye Ramafuza asa n'abanyaburera. bafite indwara y'uko umuntu wese no batangiye kubyandika ibinyamakuru byabo bibogamira kuri leta ya Kinshasa. buriya atangiye kubihinduka, atangiye yuko ashobora kuba ari umugambanyi. Nabyo wenda baraza kubitekereza cyangwa banabivuge, ariko ntekereza ko n'ubundi ashobora kuva Kigali yamenya amakuru nyayo, kuko nk'uko mbivuga Kigali iri hafi na Bunagana n'uburasirazuba bwa Kongo kuruta ko Kinshasa iri hafi y'uburasirazuba bwa Kongo. So ubwo rero ashobora kuba yagarukira Kinshasa ntamenye amakuru neza y'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba rero yageze Kigali biramuha umwanya mwiza kugira ngo amenye ibyo yari yaramuhishe byose, ibyo yari yaramubeshye ese bimeze bite. Reka twakire Fidel aze kuzamuka agire icyo aza gusesengura kuri ibi bintu biri kubera hano mu karere ka Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Naho ubundi Sankeli rwose sinzi. Edmo, urabona Ramaphosa buriya Kisekedi ari mufate gute mu mbone yawe niyumva ko yageze muri Kigali? Waruvuze nde papa? Kisekedi perezida wa Kongo urumva ari bufate nyakubahwa Ramaphosa arabyakira ate? Edmo arabyakira ate? muri diplomasi yarahorana nawe hagati mu bana biwe. None se ikibatangaje ni ikihe? Yaravuze ngo uretse mu isi no mu ijuru tibazahura kandi bakaza guhungurira muri Angola. Araza kuhagera kandi abyakire kimwe nuko yabyakiriye bahuriye muri Angola. Icyo novuga nifurije abanyarwanda pole sana kandi munyangane ntange pole ku bibazo byabaye mu Rwanda 94. Mu by'ukuri twese biratureba ku bantu abatifuza ko tugomba kubaho nibo bitareba, ariko twebwe twifuza kubaho, twifuza ko never again n'ibiti bizongera kubaho, kuko n'ikintu kibabaje abavandimwe batakaje ababo. Pole sana u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyifurije pole, kandi mu by'ukuri ntimuzifuze ko hari abandi bagomba gutakaza abandi muri genocide, kuko mwabibonye ari urugero. Niyo mpamvu abavandimwe turi kumwe 100 tugomba kubaho. Never Rwanda rwaje nuko ni byiza, kandi benshi bamaze kugera kuri iyi tariki ya 6. Iyi tariki ya 6 twibutse ko nubwo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe kuva kera, ariko urupfu rwa perezida Habyarimana rwabaye imbarutso yo kwica abatutsi ku mugaragaro. Urebye tariki ya 6 hari mu saa 2:20 ubwo indege yari imutwaye ari kumwe na Ntaryamira yaraswaga, amabariyeri yahise ashirwaho n'ingabo z'abajandarume n'interahamwe. Urazi ko interahamwe zari zimaze iminsi ziteguwe, zihabwa uniform, zihabwa imihoro. Ndagira ngo iyi tariki rero iramarika ibintu bikomeye cyane. Ni itariki nayo ifite icyo isobanuye mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Reka tugushimire rero, kandi ni byiza nk'uko nanabivuze muri filozofi antike y'abanyafurika, umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Gutabara, kubwira ati pole, mukomere, mwihangane, iyo ni langage twavuga ko ari iy'abantu bagira conscience, bagira umuntu. Ndagira ngo tugushimire. Reka